Tariki mirongo ire na ijire mweri juena na mwaka juangire ijire mirongo ire na idhano ntuko ne anjuma karibu sana Motageri Omeru TV mbedhironge kumunyedhi ya mantu raja karinda ene ankatheti shetu kiringa theti ya The Daily Nation ankurukinga theti ya The Standard iratoka dha tokidhu jaka na komenya mantu jakariata ntuko ye goro Mutongere okiama kia DCP Rigathi Gachagua na arombere kwithirwa agikinyanthi guru ya Kenya nyuma ya ntuko kathumba kwithirwa ari nara Ngeretha na arombere kwithirwa agicokera ntuko ye goro na ne ripoti tukathira twimithinga taira karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano lakini ngategera mbicha iria ni akwendia ngatheti yetu rukirirwa na arua iriuga chaotic return Gachagua arachokere na ikurari na gichangacha ikurari na nkuchanio ikurari na ntintikano na ndene kiani kia ndege kia JKIA nyuma ya Gachagua kurikia kana ndege rera kama teta Gachagua kurikia kugwakirikiani kiu kia ndege akumera na ndikuririkane kurari na mantu za maingi jaraba kugabagatonya gikaratasi ne gatuna na karatasi ne gatutano karatasi na kamugwanza tokona rugono rwege sha kurerekana nande sha nithiretwe gituma milioni 20 million ichitumikire facility iri kwerekana iteo kana ghost facility kurerekana mongana jo 20 million ichitumike sibitari iri kwerekana imunyi iteguitangoge rugono toka munyankuruki karatasi na kauka mugwanza karatasi na gatunana irogono rwege ndionga ya muni wa rais Daktari William Ruto uraitete na ndionga ya nara nterecha Tokyo tukeza tuimenyaga mbetikire twithira na ndito gitonyaga ndene ankatheti yetu Mutageri na tukamberia karatasi ne gatwire ndene ankatheti ya The Daily Nation karatasi ne gatwire ndene ankatheti ya The Daily Nation karatasi gatwire kakaugoju Nairobi na ndene thiretwe ikia namba izire kire county kana kire towni ira chiethiretwe china uthuku barera iretwa air pollution. Nairobi is the second most air polluted city globally. Na toko globally in the whole world. Nairobi ni number 2 ke the most air polluted yani rera Nairobi redire turekithuka buru na yatuika number 2 in the on the whole world. Irogono karona karatasi ne gatwire roto rogono roko kenera no. It is a very sad story no ntoto arire mantu ya air pollution ereta mirimo kathumba iria yantu kuremo kinya gwikemeruke bwega na ekareta respiratory issue mirimo ya trachea ngakothoma rogono ru Mutageri baruga at exactly kana mathaine jata kenda na ndeka 55 August tariki 13 ikwari no chunkuni bwarekere ruwa na bona Nairobi iri number 2 kire city ira chedireto chi polluted china air pollution Thegorone. Nairobi ni educated number 2 ire number 1 the most polluted city in the world ire to Kinshasa na arantere cha DRC Congo. Number 2 in Nairobi Kenya. Number 3 in Jerusalem na arantere cha Israel. Number 4 in Kampala na arantere cha Uganda. Number 5 ire to Manama na arantere cha Bahrain. Number 6 ige to Addis Ababa ndegoro ya Ethiopia. Number 7 ige to Lima na arandegoro ya Peru. Number 8 electoral Doha na Qatar. Icho city irache the most polluted kile manto yegere ya raruo air polluted globally. Research kana ni chunkuni bure kite na kurekero na bwarekereru August tariki 13 na ndeni ogwatibu nane nonto Nairobi number 2 ke the most polluted na ndekugera Kenya no the whole world niyo bathithitie chunkuni bobo kwa rugono rukaro na Mutageri karatasi ne gatwire arako kwerekana nande Nairobi ni polluted nonto inyo baruga inyo ndene sita Nairobi wetete akina maguru okaigwa ruoro rote sasawa ruoro kwe no kuoro na harufu nonto ba smoke to ichangare mbi rukoronge ko pollution yarera nara Nairobi mono ruo irerekana ite sasawa ene irogono karona karatasi na gatwire kirenka theti ya The Daily Nation karatasi ne gatothato kirinka theti ya The Daily Nation Mutageri kuri na mwakuru mwem okwerekana are akue kwithirwa agita intobia bionde amwana nyomba mwakorojo arerekana na ndi nombe kwithirwa intobia bikethithiro gintu gitwa auctioning Mutageri kagita na karore mwakuru ya roni intobia bionde bya kuwe na byo bikajokuo ni kenda banki kana sako yomba kwithirwa igikiria loan
kwena mwakorozo ogwetwa Asha Kamene Salim aririkana ne kajo kitironi ekere banki ya Ecobank na nandero ni roro torokere tankuchani nene na are kwari na ndine yatuma nande banki ya cho auctioneers baraba kurikana ne kaba kwenda kwendia nyomba shiawe nikenda bakari bakabambe chizi lakini kulingana na mwakorozo na ikitikisi kotini akirekanana na auctioning intobiawe akitara area ati kwina gintu ati kwerewa kana kwino ombere kwithro agicanganywa kagitene gaguchiandikithia mantu jaje jonde jegironi ezi irugono karona karatasi nega 10 katutatu sorry irugono karona karatasi nega tutatu no awu karatasi nega tutatu mutegeri ukona thirikari na ndine intuko 14 cheko thiri ochunkoni bwa kesi kana egambarere ithiritori kotini regie muteteri wa Kyoto kyo mto Boniface Mwangi ereria erirwe terrorist sorry koti na dene nkerete DPP kana Director of Public Prosecution tukwe 14 nikenda kathithio ochunkoni na kureta ochunkoni na kureta kesi yonde yegie kuthitanga Boniface Mwangi ta terroristi. Boniface Mwangi ekirwe mpene Julai tariki 19 na erirwe agwatirwe ena imoche sira iri obundoki tiangase kanesta na blank bullet nego kwerekano ukuna ndi koti nene nkereta thirikari ntukwe 14 kuthithio chonkoni bwagie gambarire le Boniface Mwangi karatasi nega kwa katuna katheti rere njane chia kwa ni katheti the Daily Nation. Gachagua maintains a stoic silence amid the chaos of a turbulent return. Gachagua arakiriki kagita ne karakonde rari musafare ne nyuma ya gucoka kuma nthiguru ya Ngeretha ntuku yegoro ni bakugo u ke karatasi nega tuna bagatwira atiri araumire ke terminal ya international arrivals ekire tankobia egweto Stetson ichito Godfather na Gekemeru arekire tankobia to Stetson hat na nkuruki jacket ya denim ni arekirete yago kinyoka ndegene kukirekana kurari na thingati magirija thingati boya barabara mwetere tara JKIA kana Jomo Kenyatta International Airport utuku bunde na kurekana nyuma ya thamo gwanja chemuthenya nyuma ya Gachagua kwithirwa gikinya nkuchani nantitikano nchirombera kwethurwa chikiumira kirinde kira mwetere tara JKIA ne barambiririe kuina one term na kurerekana kinyaka gita na kara munini wa kiama kia DCP Cleophas Malala arageria okuro kana ararigirirwe na nandi aone othe ne raumire Gachagua nyumene na rombera kumira athinga twine security yawe enene nethera kirinde kimweterete nyumene kirinde giki kuringana karatasi gatona baruga kirinde giki ne karombera kuina na kuambia kuina ndwembo na baraka matete ibango kana ibao biandiki marieto bangi baratumera thimo ciao kurekondi mantu jarajaretete na mbere endo gukerekana kagita na gaka konde Gachagua atiraita uge no buriku kana atirariria muinge jojo kurerekana munyumene Gachagua na aratonyereke ngare yawe na bomba kwithira bakiambirie musafara jwao nyuma ya kilomita kadhomba araba baruga a few kilometers down the road yes nyuma ya kilomita kadhomba Gachagua na araumire igurura ngare yawe amba kwithira agikethia akethia thingati bawe na nyumene atiraririe achoka kairinde ne ngari na ngari ezi amba kwithirwa igikuria na speed yenene kwa kurerekana Gachagua arachokera kiriki kire musafara joju ndatiraria ateke atina uge kinyabo ikwara ugere kurerekana kire musafara joka Gachagua ntuko yagoro ngari kathumba ne chironera kwithirwa chikiringa ngona maiga kwege kundigira chumire na kia urangari chega Gachagua na maiga na kinyamwandiki wa ntatu wa kampuni ya RMS kana Royal Media Services oroguto ile Bafoso Ogunga na raringiro mutobo uthuku ne yiga ojo ne mwandiki wa ntatu na araugiru ndene cibitari ya Mata Hospital nikenda getana mbere na kurigitwa irugo no karona karatasi ne gatona kontitikano kuchanio na gesanga chakira kira kujirirwe ntuku egoro kagita ne gagocoka Gachagua kuma nthiguru ya America muthenya joigoro karatasi ne gatutano no rugono ru Gachagua baruga XDP becoming opposition's world card ura wari munini wa rais nande na kuonekane gutongere rutero rugana na thirikari na njira inene baugete rugono ru karatasi ne gatutano bakoga ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ntuku egoro na rombere gushoka na drama inene sana nyuma ya kwethura ari na rande guru US kana ntere chi America kwa biume bitantatu
Gachagua uri orari nare Amerika na naraonekanera kumeneria bonene Rais William Ruto ari Amerika aracokere goro nethira eteru ni muingi jwantu nara kianine kia ndege kuringana karatasi gatutano baruga nande baruga kana kuringana na athuji bage siasa ari omuntu gwitwa uyi political scientist aretwa Gaspar Odhiambo ariuga Gachagua ari na manto jathatu jaria batere kuthithia kana ari na option ithatu. Option ya mbere ni kwambia gwaka rutero ruregana na thirikari aratigirire ni ubakugo u kwa urugono rwege Gachagua mutegeri narwa kathiti the Daily Nation kire gocoka kwa baru andikite karatasi negatuna na karatasi negatutano karatasi negatuna na karatasi negatutano niyo kona rugono rum karatasi negatutantatu mbunge nene niregene kana utongera bwa mbunge nene niburegene na miario ya Rais William Ruto yakuga ate kuri na nkukumano chikwendelea ndene ya mbunge na kumuria ethiro wakirekeria ukuje bokongana kuonania manto jaraugire. Speaker wa bunge Moses Wetangula mutongero baraba ingene ya bunge Isaac Natakimani Ishungwa no baraba nini Junet Mohamed baraugire mture onda kumeneria ajumbe bakiuga gane bakojokia nkukumo na batare kuja no koje bokongana mbere ya tagari ari omba kujukua kagita na kauwe Wetangula no ena oretie ajumbe kwethora bagita na mbere na ngugi ciao nikienda muingi cyo komba kwethora jokibetikia ire gwitwa public trust Kwa nde bamba batongere ba bunge nene ne bakuga ukoje bwethera bokerekerua bokuonania uge bora Rais William Ruto augere ati bamba bajumbe kana kuri na onkukumano inene sana tigwititho na mbere ndene ya mbunge nene irogono karona mutegeri karatasi ne gatutantatu kirinkathiti ya The Daily Nation karatasi ne kamugwanja SHA wires 20 million to a health center abandoned 10 years ago. Mubango jo gima jo SHA na ndituririkana ne jotomite milioni 20 kire sibitari ire akwirikana ya ingiro myaka 10 ikorokete. Kuririkana kagita na kare andiki banteto ba Daily Nation barariongera sibitari eze ntukwegoro mathane jatha ithano barethire ngete cha sibitari eze chingi na barethire ake ng'ombe ikirithaia ndene ya sibitari eze. Kuririkana nyaki irarizo ni ng'ombe ezi ni kuona ni giti sibitari ezi ritwa Nyandiwa Health Center na area West Kamagatu Ward Homa Bay County ire kuririkana neteja ni ruru miaka 10 ikurukite ende kinyanyo nyuma ya sibitari ezi kwethira tekuritango ikagita kama miaka 10 kuririkana SHA ni thiritwe igituma 20 milioni kire sibitari ezi kiri mwaka ojojo SHA ni tumita 20 million kiri sibitari ezi ire taitango miaka 10 kiri mweri ojojo kiri maratasi sibitari ezi Nyandiwa Health Center iririkana ni umbeta kwethirwa igitrita ajia muno lakini ya maratasi ni nkoni kuga nkathaitie kuga sorry iriuga kiri maratasi baruga na ndiki sibitari ezi yandiki kuonania ni thagiro ikirigita kana ikitiritanto na SHA nemenekere 20 million lakini gweta auge sibitari ezi taitango iko miaka 10 irogono kethiro kirona karatasi na kamugwanja irogono ro kuligarani kidogo SHA kwethiro igituma 20 million ke sibitari itio kana iri ora kini itegwitango iko miaka 10 ikorokete lakini 20 million ni chiratumirwe na maratasi ni irona nya sibitari ezi nethagiro igitana mbere na kuri na gwitango giche gutiritanto ka kurigita akari right. Ni on taboko je takinyani Homa Bay County Director of Public Health Amos Dulo oroko je takuwa sibitari je taitango iko miaka 10 komanya manto ngoroki ikaratasi na kama kwanza all right karatasi ne gatunana Ruto blames Africa's hindered growth on unfair lending rules. Mutongeri wa mugongo aritwa Rais William Ruto na ndena chumirite na kwariria manto jegie Africa ndigoroti Africa akiaria ndene ya mochema no jorajorete twitete na mbere na area Tokyo joritwa 9th Tokyo International Conference
on African Development TICAD 9 nara Yokohama Japan ntuko yegoro Rais William Ruto nugere Africa idire tokechiedra nto athuku ke manto jegi economy na bobo bojeta nyuma ya nonto bama koromba marando na njira kweo marando na njira ireto ko batara Ruto na ugete nonto bokwedro Africa itena mbeche chekungana ndegoro irego ko bidania na ndi chikwedra chigitekia advantage na kuonenkanira na gutuma nandi development ndene ndeguru ijithirwa iri quite expensive bobo ni uge bara Rais William Ruto ekire muchamano jo Japan ngurikane monkera nande Ruto neteta nambere na muchamano jo kana nyana ro jogeta nambere joreto muchamano jo TICAD nara Japan ijude jogeta nambere yes iro gono karana karatasi ne kauga tunana mutegeri Karatasi ne ge komi. Karatasi ne ge komi. Experts decry education underfunding. Experts decry education underfunding. Adhomi na adhoji na ndine bamenere tenjere thirikari kwithirwa ikinekana mbeca rwangirwa kithomo. Kuridekana kuri na nandi mbeto ithiritwe ikirito kiri thirikari kena gikundi gigwitwa Elimu Bora Working Group EBWG ni urete waziri wa kithomo aja Nthiguru ni Julius Ogamba ekwithirwa agikara Nthiguru na gutegera mathina kathumba caratonekene gutonyera rwangi rwa kithomo kuringana na gikundi giki ibathithitio chonkoni ndene Nthiguru yonthe ya Kenya na kiro chonkoni bwao boneke ni chukuru cia muingi kana cha thirikari rejetwa public schools 90% cio ichithagiro chikiri ya mbeche iri itabatere kuriwa kuma chiringi 500 kweta chiringi 25,000 kwena ginto gigwetwa illegal admission fee iri itabatere kuriwa no chonko ni bothithitwe na kona 90% ya public schools ichiriagia mbeche iri itabatere kwithirwa chikiriwa mbeche iji katika chiringi 500 gweta chiringi 25,000 25,000 nigi ntokire aja nande waziri Ogamba eri akarende guruka ere na thingatire athoje bwaga na ategere mathina jonthe jaraja kurikana nizo jendene ya sekta izi ya kithomo oni mutegari ingwetiga gutena rogono ronge no ntwa wange imbicha nkathi imbicha katuni nkuona mbetigeria ngethero ngichokagera tuthira tugitagagera no nkathi the standard nigena tukamenya mantu ureja kari all right Ntuko enaro kere history ntariki 22 Nirio ora wa vice president kagitana kau Daniel Toroitich Arap Moi ombere kunyuitho mu mana gutuika president wa Nthiguru ya Kenya na Moi anyuithirwo mu mane chief justice Sir James Weeks na anyuithirwo mu nyuma ya gikuo kia ora wa rais Jomo Kenyatta kwa ntuko tenarua nirio Moi anyuithirwo mu magutuika mutongeria wa Nthiguru ya Kenya. Thank you so much. Inchokerete na mantu jegi nkathiti ya The Standard. Yes, mimi ya Apostle Jacob Irel, nimetoka sehemu za Isiolo katika eneo la Ngaremara na leo Alright, good morning kaire mutegeri wa Meru TV gatheti ya The Standard ni rokire na ruere twirate gatheti ya The Standard ni rokire na ruere gatwira ojo igatwira a charged return gogo ni gucoka kwa rigathi Gachagua ro ari munini wa rais wa Nthiguru ya Kenya
ukona mbicha yawe aja agicoka kagita na kararanda mene na bamwe bathingati bawe bakue na nukona umirite ndene iguru rya ngari agikethaia akari wawa wikonekene kurari na guns gikundi kimugere gikwirikana bare to state guns bara jere na bambye kura ngari cie musafara jojo na maiga na inkona kwa ntokinya bo mizito bo nene sana mbitikira to tugitonya karatasi ne gatwire mutageri karatasi ne gatoka twirurukirwa na arua ima ntojegi ndegoro ya Kenya na Tanzania mono ke michetho ireto online shootout ikwethire tukorena kuchanio na gukandana gategate ga Kenya na Tanzania ndene mitandao kagitana kara kweregeri kuthira gugichetho michetho izi ya CHAN 2024 narua mathaine jatha 11 ciogoro ndegoro ya Kenya gacemane na ndakachi ya ndegoro ya Madagascar kiri quarter finals narua ndegoro ya Kenya gacemane na Madagascar kiri quarter finals niyo Tanzania gacemania nayo mathaine jatha ijiri kinyabo bare ndene quarter finals bacemane na ndegoro ya Morocco kuna ndiko dirikana aja kuandiki ni online shootout ni kwethirite ukiona na kwena nkuchanio kana unchindano guchindana gategate kama fani bakenya na mafani ba Tanzania niyo bakuga aja ko irugono karona karatasi na gatwire iruru arire twau rogie mechetho ya CHAN 2024 ira iregeri guchetho antuku ya narua ire ntuku ya njuma karatasi na gatutatu kwena mugambithani wijikene ta Frank Caprio ni mugambithania na narombere kwethirwa agita uturo bwa wera na miaka 88 no nara nthiguru ya Ngeretha kana America jaji ujo ro kwirikana nombe ta kwethirwa ari na nkuma inene sana na ara America na nethire to kinyari ndene mitandao sana eto mugambithania Frank Caprio arakwira na miaka 88 kuringana na family yawe kuririkana kwa miaka 48 kire karia ya njanji ujo kama mugambithania ujo nethire twe agitumira njira cia mwanya sana kagita na kare akugita magamba kintu kira gatumire endo kinya ndene ya mitandao uririkana gatonya ke mitandao kona video cia njanji ugutwa Judge Caprio akagita na kare ari akugita magamba kathumba ndene TV kuririkana arakwire nyuma yako gwatakana na cancer kana muri moja nyimba iregutwa pancreatic cancer ni rombere kwithirwa ikijukio uturo bwa David rwa Judge Frank Caprio oinjanji urare na ari America chuku na ke karatasi okagatatu mutegeri shukuru ya Loreto High School Rimuru nejo keti ari mobile baraba kwerekana na ndi bambirite kuthithirwa chonkoni nikenda bakamanyekana kethira bari na tiaregie gentoke goto sexual harassment kiri aritwa kiri baruga ire andiki gukurokera mbio ya chukuru eze na yonekana inkatheti ya The Standard erugana ndo chonkoni bobo ibotite tuna mbere na nkoroki kinyane TSC kuririkana ari mubaba irene bagochunkunwa no ntubo kwithirwa ibagwatekene na mantu jege sexual misconduct irene giutate na mawatho ja TSC na mawatho jegie wizara ya kithomo airo no karona karatasi ne kaga tutatu kirinkatheti ya The Standard rukirwa na arua karatasi ne gatuna mutegeri rugono rangu taririra bunge gukurukira speaker wetangura na ndibonekene kumeneria bo nene miariere kwirikana ate mbunge kana ndene mbunge kuri na nkukumo bobo boje tantuko inka nyuma ya Rais William Ruto kuuga kuri na nkukumo inene sana ikwendelea ndene mbunge nene na kinyanda ndene mbunge ya Senate yento kira na ndeke tajokeri to bobo ega ne bamwe ba jumbe na kuruki kinya speaker na chimiretie na kumeneria miarie u akiugani kubatera kwithirwa kuri na okoje bokungana okoje bothira bokionekana pokuona nene o makwe na nkukumo endete miari yake karatasi ne gatono kethira okionaga manto jaja mutageri yango tagara ngo nire tutomba gushokera karatasi ne gatoka tutantatu na ndio kona mbicha chia ura gashagwa Rigathi Gachagua ura wari munini wa rais arombera gochoka ntuko yegoro okona ngare kathomba gochechiri ngangi kwena ntuko na baringi mbicha aja bagwete maiga na bangi metemerito baraba kurekana ni guns kurekana nyuma ya Gachagua gochoka ntuko yegoro kagitana kararare musafare ne kwena gikundi kingi kiraumire na gikundi gike kumira ni kiramberiye kugera musafara jo Gachagua maiga ngare kathomba chiomba kodhura chikiuna ngobioni
andiki bantatu bamwe baringa ngona baiko cibitari na kinyaba mwe bathinga ba Gachagua barabara ya musafara nene barombere kwithirwa bakiumia. Gachagua ethire twari na Amerika kwa ntuku 43 na arachokerere ntuku egoro. Gachagua arajera na ndege ya Ethiopia iria gwetwa Ethiopian Airlines iria ira kinyere ndege roma thana jana mugwanya na ndege 13 na nyumene kuma au ni onkuchano kirambiririe kuririkana bara athingati baraugana Kiswahili musishike Gachagua wetu no barainaga gukirikana gaibarare no gwa Gachagua no ithirwe agikirwa mpine ku karatasi ne gatutantatu mutegeri na kamugwanja imanto jara jonda jara umire gicanga cha ntitikano na kushanio ire irakujirirwe kagite na gagushoka kwa Rigathi Gachagua urabithiritwe ari narandeguru ya Ngeretha kwa ntuku 43 days na arashokere na kwethira kwina push and pull nkuchanio nyingi sana sheumire twari tariritwe kikaratasi ne gatutantatu na karatasi ne kamugwanja igento kenge bakuga Gachagua turombere kwariria athingati bawe araukirira kindene ngari omba kwethirwa akithithe gento yitwa waving mutegeri gukethia athingati barabarareo na nyume na choka kairi ndene ya ngari rera mukamatite irugo no karona karatasi ne gatutantatu na karatasi ne kamugwanja kweba mabandiki bantatu bandiki aza bakurekane barombere kugura robo nene omone mwandiki wa ntatu wa TV ya Citizen uroringa gambicha na araringiro mutwe na ogwa cibitari kwena mwandiki wa ntatu wa KTN kuandikia ja kinyawe na arombere kuiwa ngari cyewe cyangari ujo arayero ngari cyewe cyangari no ndio kwena ongim egwetwa Brian Otieno mwandiki wa ntatu wa kathiti ya The Standard no ari uga imbati no ntobara abara tegerete gikuo ari uga imbati bari moyo kuandiki bantatu baruga barachithire antu acheke sana ntu kwegoro kagita na karabara athinga tayira gucoka kwa Rigathi Gachagua. Karatasi ne gatonana Borisi nande neba umbore tamerenge tano na arantere cha Biwanzora kiri Biwanzora merenge tano nerekete na kuone kwa na kire ochonko ni borabo der tabokethidwan kiboegie Good News International mereze there tore na ara kwa Binzaro Village Malindi Kilifi County kulingana na pathologist wa thirikari Daktari Richard Njoroge augite antu kuririkana pati cha mwire 10 inya cironekene pati cha mwire itanjara maguru chinombere kuthwa chikigotakana ite interiu akuye nara kwari na Shakahola masaka kuririkana na ndi kumburo komireze kora kuratongero tanu mabitha ba omisendi iborombere kwethirwa bokiona tuge barechita mass graves 27 mass graves into karego kuririkana no kwethirwa kunya kwena merenge nkoroki kana merenge nkoroki ethiki interizi kono chongo ni bodire tabogeta nambere kukirekana antu 10 na bateta nambere kuthithirwa chonkoni baraba kuringithanwa na iku bianto baba na arantere akue te Shakahola mutegeri were wozo baruga kuretwa Binzaro Village ere akue na Shakahola niyo bakugom na jonte na Malindi County kwena mwanya ja Shakahola na ndeze ningi igota Binzaro Village no mere 5 nere ambere kudira kiumboro na baruga kwena 27 mass graves kuno kudira kwena merenge Binzaro Village ni akue na Shakahola kote Shakahola ni unko ndo gwato karatasi ne gatonana mutegeri nkatheti ni ya The Standard. Right. Ono karimu we mutegeri rukirona arwa ndene nkatheti cheto The Daily Nation na nkatheti ya The Standard. Wachumagaro kiragwa kuchigurira nkathiti ro kwenda chithomere chithujire na nkurukio kamba kuthirwa kimenyaga mantu ra gweta na mbere ndene nthiguru ya Kenya ntukwa na arwa Kenya ni rigeri kwithirwa akenya ni beterete sana guchinda kiri game irekethirwa iriotha ya Kenya versus Madagascar ya tha 11 ni quarter finals irekethirwa igitaga na mbere kou
Ogo mwendi mishetho kiri CHAN 2024 naro nero quarter finals ikethirwa igetaga na mbere. Thank you so much. Bethro ninge kwandagara kagita gakega ibo yaga ikwethirwa kiambanire nani kuma tukwambiria ntato cieto cia Meru TV rukiritwo atonya ndene ngatheti cieto ngatheti ya The Standard, Daily Nation twethira tokithujaga. Bethro ninge kwandagara kagita gakega oni bagweto bambitaga Dennis Mutuma Muthomi. Bethro uri na Juma njaga na nkuriki weekend iyo jeri itharimo.